Kurti u defanzivi, napravio problem, a sada pognuo glavu. Bivši glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom, Edita Tahiri, smatra da vlada privremenih prištinskih institucija trenutno u defanzivi u pregovorima. Tahiri je ocijenila da je vlada Aljbina Kurtija napravila problem od zajednice srpskih opština i da se sada uopšte ne bavi tim pitanjem, prenose reporteri. Imamo politički problem na Kosovu koji je vezan za vladu Kosova, koji se, pošto je od teme napravila problem, usprotivila, obećala biračkom telu da to neće prihvatiti, a sada se time ne bavi. O tome raspravljaju samo oni koji nemaju mandat, rekla je Tahiri. Prema njenim rečima, vlada privremenih prištinskih institucija je preuzela zajednicu srpskih opština kao međunarodnu obavezu i svi čekaju da o tom pitanju progovore vlada i sam Aljbin Kurti.